la Mungu. Kubara 22 murongo wa mbere. Hesabu 22 mstari wake wa kwanza, kitabu cha Hesabu. Aratangira ku murongo wa mbere, arasoma harehare arageza kuri arawurangiza iyo sura yose. Basi tutasoma hiyo sura yote ya kitabu cha Hesabu. Mikrofone, kipaza sauti kwa yike ili aweze kusoma. Aradusomera yitonze mumve iyo nkuru. Atasoma polepole ili sote tuweze kusikia habari hizo. Naho niho tuganira mu gitondo cy'uyu munsi. Ni hapo maneno yetu ambapo tutazungumzia siku ya leo. Karibu kwa Kubara 22 utangire ku murongo wa mbere kugeza kuri 40 kuri 40. Kitabu cha Hesabu 22 hiyo sura yote. Karibu. Umutwe w'igice uravuga ngo Balaki yinginga Balamu kuvuma Abisirayeli. Abisirayeli barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'Imowabu kinini hakurya ya Yorodani ahateganye ni Yeriko. Balaki mwene Sipori amenya ibyo Abisirayeli bagiriye Abamori byose. Abamowabu batingishwa ubwo bwoko cyane n'ubwinshi bwabo, bakurwa umutima n'Abisirayeli. Abamowabu babwira abakuru b'Imidiyani bati, none uyu mutwe uzarigata abatugose bose nkuko inka ikunuza ubwatsi bwo mu rwuri. Balaki mwene Sipori niwe wari ku ngoma Imowabu muri ico gihe. Atuma intumwa kuri Balamu mwene Beori iPetori iri ku ruzi Ufurati mu gihugu c'ubwoko bwe, zo kuhamagara ati, dore hariho abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu cose barantegereje. Nuko ndakwinginze ngwino mvumira abo bantu kuko bandusha amaboko. Ahari nzabanesha tubatsinde mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uhesha umugisha uhabwa uvuma akabikivume. Abakuru b'Imowabu n'ab'Imidiyani bagenda bafite ingemu bagera kuri Balamu bamubwira ubutumwa bwa Balaki. Arababwira ati, nimumare hano iri joro nzababwira ibyo Uwiteka ari bumbwire. Abatware b'Imowabu barara kwa Balamu. Imana izaho Balamu ari iramubaza iti, aba bantu muri kumwe n'abahe? Balamu asubiza Imana ati, Balaki mwene Siporo umwami w'Imowabu yantumyeho ngo, dore abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu. Ati ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Imana ibwira Balamu ati, ntujane nabo, tuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Mu gitondo Balamu arabyuka abwira abatware ba Balaki ati, nimwigendere musubire iwanyu kuko Uwiteka yanze kunkundira ko tujana. Abatware b'Imowabu barahaguruka basubira kuri Balaki, baramubwira ati, Balamu yanze ko tuzana. Balaki arongera atuma abandi batware barutabo ubwinshi babarusha n'icubahiro, baja kwa Balamu baramubwira ati, Balaki mwene Sipori ngo ntihagire ikikubuza kumwitaba, kuko azagushira hejuru akaguha icubahiro cyinshi cyane, kandi ngo ico uzamubwira cyose azakigukorera. None ngwino arakwinginze umuvumira abo bantu. Balamu asubiza abagaragu ba Balaki ati, naho Balaki yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye, sinabasha gukora ibitandukana n'itegeko ry'Uwiteka Imana yanje ngo ndirenze cyangwa ndigabanye. None ndabinginze namwe murare hano iri joro menye ico Uwiteka ari bwongere kumbwira. Imana izaho Balamu ari nijoro iramubwira iti, ubwo aba bantu baje kuguhamagara uhaguruka ujane nabo, ariko ico nzaja ngutegeka azabe arico ukora. Mu gitondo Balamu arabyuka ashira amatandiko ku ndogobe ye y'ingore ajana n'abatware b'Imowabu. Uburakari bw'Imana bukongezwa nuko yagiye. Marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira. Yarahetswe n'indogobe ye, abagaragu be bombi bari kumwe nawe. Indogobe ibona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira akuye inkota yifashe mu ntoki, irakebereza ija mu gisambu. Balamu ayikubitira kuyisubiza mu nzira. Marayika w'Uwiteka ahagarara mu muhora w'inzitiro z'amabuye zigabanya inzabibu.
iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka yiyagiriza kumuhora iwubyigiraho ikirenge cya Balamu, arongera arayikubita. Marayika w'Uwiteka asubira inyuma ahagarara mu mpatanwa hatari umwanya wo gukobereza iburyo cyangwa ibumoso. Iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka iryama ihetse Balamu, uburakari bwa Balamu burakongezwa, ayikubita inkoni ye. Uwiteka bumbura akanwa k'iyo ndogobe ibaza Balamu iti, umboye iki kunkubita aka gatatu? Balamu arayisubiza ati, nguhoye kunsuzugura, kutagira inkota mu ntoki mba nakwishe. Indogobe ibaza Balamu ati, sindi indogobe yawe ija iguheka iteka nkageza kuri uyu munsi, hari ubundi nigeze kukugirira ntyo? Arahakana toya. Maze Uwiteka ahwejesha amaso ya Balamu, abona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira akuye inkota ayifashe mu ntoki, arunama yikubita hasi yubamye. Marayika w'Uwiteka aramubaza ati, ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu? Dore nzanywe no kugutangira kuko mbonye uca mu nzira ijana kurimbuka. Indogobe yambonye ikebanukira imbere yanje aka gatatu, iyo idakebanuka ngo itanyegera simba mbuze kukwica nkayikiza. Balamu abwira marayika w'Uwiteka ati, nakoze icyaha kuko nari ntazi yuko uhagaritswe mu nzira no kuntangira, nuko niba ureba ko ari bibi reka nsubireyo. Marayika w'Uwiteka abwira Balamu ati, jana n'abo bantu, ariko icyo nzaje nkubwira azaba ari cyo uzaje uvuga. Nuko Balamu ajana n'abatware ba Balaki. Balaki yumvise Balamu aje kumusanganira mu mudugudu w'i Mowabu uri ku mugezi wa Arunoni, niwo rugabano rw'igihugu ce aho kigarukira. Balaki abaza Balamu ati, sinagutumye agatitibiranyo niki cakubuzaga kunyitaba? Tuzi ko nshobora kugukuza ukagira icubahiro. Balamu asubiza Balaki ati, dore noneho ndaje, ariko hari ijambo na rimwe nshobora kuvuga ubwanje, ijambo ry'Imana izashira mu kanwa kanje niryo nzavuga. Balamu ajana na Balaki baje Kiriyati Suhoti. Balaki atamba ibitambo by'inka n'iby'intama, acira Balamu n'abatware bari kumwe nawe. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Imana iguha umugisha. Mungu wa mbinguni akubariki. Turanezerewe muri iki gitondo, Tunafurahi sana asubuhi ya leo kuba Imana itubyukijeho turi bazima. kuona Mungu ametuamsha tukiwa wazima. Nanje ubwanje ndishimye kuba ndiho ndi muzima. Na mimi pia binafsi nafurahi na ninashukuru kuona Imana yakoze ibyo bitangaza ihabwe icubahiro. Mungu ambaye ametenda ajabu hiyo, utukufu uwe wake. Si ibisanzwe abantu barapfa umunsi ku munsi. Si kikawaida watu hufa kila siku. Ariko iyo ugiriwe amahirwe bakagushira ku rutonde ya minsi yose ukayineshamwo ukageza wa munsi, lakini ukipata bahati wakikuorozesha kwenye orodha, unaona unapitia hizo shida zote unafikia kwa ile siku, ntiwabura kubwira Imana ati, Mana uze ushimwe. hauwezi kukosa kuleta shukrani kwa Mungu, kimwambia Mungu ambaye umetenda haya ushukuriwe. Ayo na amashimwe nshimye ku Mana kuko ngejeje uyu munsi, Imana ishimwe. Hizo ni shukrani ambazo ninazileta mbele za Mungu kwa kusema Mungu wa mbinguni asifiwe. Ndashima kandi kuba Imana yaraturinze njewe n'urugo rwanje. Ninashukuru pia kuona Mungu amenilinda mimi na jamaa langu. Nubwo habaye ibirwara byinshi kimwe n'abandi bose bagenda barwara, ingalau watu wameugua na mimi pia kwa jamaa tumeugua kama vile kikawaida na wengine wote, ariko Imana yaduhagazeho twese ubu turacari bazima. Imana ishimwe. Mungu ametuchunga sote tungali wazima. Mungu wa mbinguni asifiwe. Ndashima Imana yadukoreye igitangaza mu cyumweru gishize. Ninashukuru Mungu ambaye ametutendea ajabu moja hapo Jumajana. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Mungu wa mbinguni asifiwe. Tugize igihe dusengera imfungwa, tunakuwa na siku za kutosha tukiombea wenzetu ambao wanakuwa gerezani. Imana rero itangiye gusubiza kugenda ikuramwo umwe. Mungu ujibu akiondoa moja moja kwa wale akiwaweka huru. Abimana yakinguriye uriya muryango bagasohoka hamwe na Dr. Lazare warayuvuyemwo ikicumweru gitambutse. Kuona wale wote ambao Mungu amefungulia hiyo mlango wametoka miongoni mwao, mwana Dr. Lazare, ninamrudishia Mungu wa mbinguni ushukrani.
Haleluya. Amena. Ndashima Imana kandi yakuye bamwe bari ahantu hakomeye barimo Majoro Nsabigaba. Ninashukuru pia wale wengine ambao walikuwa wanafungiwa mahala ambapo hakuna mtu wa kuwatembelea. Miongoni mwao muna Nsabigaba. Aracafunze kimwe n'abandi ariko twasengaga byibura nawe ngo ave hariya abane n'abandi. Angali anafungiwa, lakini mahala ambapo alikuwa tulikuwa tunamsihi Mungu aweze kumuondosha hapo amuweke pamoja na wengine. Imana rero yarabikoze, Imana ihabwe icubahiro. Kuona Mungu amejibu hiyo ombi, Mungu wa mbinguni asifiwe. Nibindi bisigaye izabikora. Na mengine ambayo yanayosalia Mungu atatenda. Turabyizeye cyane kandi Imana yarabivuze. Tunaamini hayo na Mungu peke yake ameyasema. Kandi hari nabo yabibwiye nabo barabitubwiye. Kuna wale ambao Mungu amewaambia hayo na wao pia wamekuja kwetu kutuambia hivyo. Bimwe ni ibi byaraye bibaye, ibindi biri inyuma. Miongoni ni haya ambao tumeona hawa wamekwisha kutendewa hayo na wengine ambao yangali nyuma yatasalia. Rero Imana yakoze ibyo byose ihabwe icubahiro. Mungu ambaye amesema hayo yote, Mungu wa mbinguni asifiwe. Turatangiye rero tubane mu ijambo ry'Imana. Tunawalika basi tunaanza neno la Mungu, tujumuike pamoja. Amashimwe arangiriye aho ngaho. Shukrani naweza kuzikomeshea kwanza hapo. Dusomye amagambo hano. Hapa tayari tumekwisha kusoma haya maneno. Twasomye harehare ariko umuntu wese yakuramwo amasomo ye. Hapa tumesoma historia ndefu sana, lakini kila mmoja wetu labda anaweza kutosha somo lake. Umuntu yabisoma yarebiri ya texte akakuramwo ibyiwe nawe bimufasha. Mtu yeyote akisoma haya maneno ama hii historia, kuna lile ambayo anaweza kulitosha ndani na kuweza kumsaidia peke yake. Aya na magambo dusomye yaganirwagaho na Balamu umukozi w'Imana cyangwa umuhanuzi w'Imana. Hapa tunasoma habari za mtumishi wa Mungu Balamu. Nintumwa yatumweho na Balaki umwami wa Moabu. Na mfalme wa Moabu ambaye ametuma ujumbe kwake Balamu. Ngisoma ya magambo, wakati nilisoma hii historia, ubwo bambwiraga ngo nzaganire ijambo ry'Imana, wakati nilipoona wananiarifu kusoma neno la Mungu, hari amagambo menshi azaza mu muntu. Kuna maneno mengi ambayo yanakuja ndani ya mtu, ariko akagira ijambo riruta irindi imbaraga. Lakini kuna lile ambalo linakuja kabisa na uzito na kishindo. Iri jambo rero ryandushije imbaraga mu buryo buteye gutyo. Hii neno basi imekuja na uzito na nguvu za namna gani kwangu? Hari indwara ubu nyine zigenda zaduka mu bantu. Kuna magonjwa ambayo yanakuja kwa watu kwa hii wakati. Hakaba indwara z'ibyorezo. Kuna majanga ambazo zinaingia zinaikumba dunia. Ariko hari n'indwara ziza zikabaho tugaturana nazo ariko zije vuba. Na kuna yale ambayo magonjwa yanakuja watu wanaanza kuishi nayo pole pole. Nubwo zitari rusange zitahoraga mu bantu ariko zikaza zikabaho. Ingalau si janga, lakini ni magonjwa ambayo yanaingia na watu wanabaki nayo. Urugero, kwa mfano dushobora gutekereza indwara, tuvuga indwara bita stress. Tunasema hii msongamano wa mawazo. Uri mu gusanga umuntu aricaye ngo yararwaye indwara yitwa stress cyangwa tension, bakamwicaza ngo ntuzuvuga cyane. Unakuta mtu hiyo mawazo yamesongamana, msongamano umeingia na waganga wanaanza kukuambia ukae usiseme mengi tena. Ngo ntuzuje ahantu hari urusaku, ntuzuganira ngo urakare, iyo ngo ni stress, yararwaye stress. Usiingie nafasi ambapo kuna fujo mingi na usikue fasi ya kukasirika, ubaki kwa upweke uone kama ile mawazo inaweza kupunguka. Stress ntabwo yahozeho, kandi nimba yaranahozeho ubu muri iki gihe turimo nibwo ihayikomeza kugaragaza imbaraga zayo. Hii msongamano wa mawazo mbeleni hatujue kama yalikuwa, lakini kwa leo hapa ndipo inaonesha nguvu zake sasa. Ndagira rero ngo mbabwire ko no mu rugendo twatoye rwo kuja mu ijuru. Hapa sasa niwaambie hata katika msafara ambao tumeanza wa kwenda mbinguni, hari ibigenda byaduka umunsi ku munsi nubwo bitahozeho. Kuna yale ambayo yanajitokeza kwa hizo masiku ingalao hayo hayakukuwepo. Bikagira imbaraga mu bantu kandi bitari rusange, bitarahozeho, tutarabanye nabyo. Na hii inakuwa na nguvu nyingi sana kwa watu na ingalao hatukukuwa nayo.
Reka mbabwire ico natekereje. Acha niwaambie kitu moja ambacho nimekitekeleza sana. Ikintu bita pressure. Ile ambayo anasema pressure ni hii ambayo watu wanajua ni msukumo fulani ambayo inakuja. Cyangwa igitutu tubivuge gutyo. Tuseme hii mabadiliko ambayo inakuja na msukumo wake. Iyi pressure hii msukumo ni ikintu bunyine kihaye gikoresha abantu ariko kitarahozeho naco. Hii nayo haikukuwa mbeleni. Unaona ni msukumo tu ambacho mabadiliko ambayo vinaingia kwa watu. Hakaba imbaraga zishobora kugukoresha ikintu ariko izo mbaraga zitari zigutuyemo ariko zikaza zikagukoresha ikintu. Hizi nguvu nazo zinakuja zinakusababisha wewe kutenda kitu fulani ambacho hakukuwa na zamani unaweza kukifanya. Uyu Balamu rero twasomya ha. Balamu ambaye tumemsoma yahuye n'ico kintu cha pressure. Alikutana na hii msukumo wa mabadiliko fulani ambayo yanaingia. Yahuye n'ico gitutu. Na amekuta hii msukumo kabisa mabadiliko fulani. Kandi no muri iki gihe turimo na nyakati hizi ambazo tunazoziishi na sisi. Abakristo ko barashirwa izo mbaraga kandi utaba maso agakiza wakiriye ukakavamo. Wakristo hiki kitu cha mabadiliko na msukumo ambayo inakuja na nguvu zake inaingiza watu hata wa kanisa pia. Ubuhamya watanze mu itorero imbere y'abantu bukabimfabusa. Ile shuhuda zote ambazo tayari umezisema mbele ya watu zinakuwa bure mbele za watu. Ariko muri iki gitondo twajanye ijambo rivuga ngo, lakini asubuhi ya leo Mungu amenipatia hili neno la kusema hivi. Tuzanwe no kugutangira biriya zose bituma wayoba inzira ikwiriye, tuzanwe no kugutangira. Mungu ameniambia niwaambie hivi, ninakuja kutia angalisho mbele zenu ili usiende na wewe hivyo. Imani ishimwe. Mungu wa mbinguni asifiwe. Mungu asifiwe. Baririmbza wamama wakati waliimba baravuga ngo pamoja na wewe katika safari yangu nitatembea na wewe. Hamwe nawe mu rugendo tuzagendana nawe. Iyo ndirimbo yamfashije nabwiye Departeve hariya nanicaye ati iyo ndirimbo navuze ngo ndayibwira abamama bayindirimbira. Wakati waliimba hiyo wimbo imenisaidia sana, imenijenga, nikamwarifu hata Departeve nikamwambia hiyo wimbo ningewaambia wamama waimbe. Ariko Imana yatumye ibakoreramwe mukayiririmba, Imana ibaha umugisha. Lakini Mungu amewatumikisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Imana ishimwe. Mungu wa mbinguni asifiwe. Iki gitutu rero cyangwa ipuresha, hii mabadiliko na msukumo ambaye inaingia gishobora kuza mu buryo bwose kigusanzemo kandi gihindura isura bitewe naho uri. Inaweza kubadili sura kupitia nyakati ambazo wewe unapitia. Gishobora kuza kikagera mu baririmbyi. Hii inaweza kuingia kwa waimbaji, kikagukoresha uri umuririmbyi uririmbira Imana. Inaweza kukutumikisha hata wewe ni muimbaji ambao unamwimbia Mungu. Gishobora kuza mu bapapa cyangwa abamama kikagukoresha. Hii mabadiliko na msukumo inaweza kuingia kwa wamama pia na kwa wababa, inaweza kuwatumikisha. Gishobora kuza no mu bakozi b'Imana kikabacho bakoresha. Inaweza kuingia hata kwa watumishi wa Mungu, kupitia wao inawatumikisha pia. Ariko birasaba ngo tube maso kandi duhagarare dushikama. Lakini neno la Mungu inatuarifu kuwa macho na tusimame imara. Aya makuru uyu mugabo twasomye witwa Balamu umukozi w'Imana. Hii habari ya Balamu mtumishi wa Mungu ambayo tumekwisha kusoma. Yahuye n'aya magambo, alikutana naye na haya maneno. Balaki umwami wa Moabu. Balaki mfalme wa Moabu ngo amenya makuru kuko ubwami ubwoko bwa Israeli buvuye mu Egiputa bwerekeje iwabo. Akajua habari taifa la Israeli linatoka katika nchi ya Misri wanaenda kwao. Kandi ngo amenya ko bufite imbaraga nyinshi buhaye burwanya amahanga yose bukayatsinda. Akajua kama taifa la Israeli na nguvu na liko linapiga kila taifa na linapata ushindi linaenda. Uyu mwami ngo agira ubwoba bwinshi. Huyu mfalme sasa katishika, akasikia woga mwingi. Kuntazarwanya ubwo bwoko bukomeye. Yeye sasa akaanza kujipatia shauri, nitapiganaje na hii taifa ili niweze kuishinda. Ariko ngo bitekereza ni wakati alipokuwa kitafakari haya maneno, ngo amenya ko mu gihugu ciwe hari umuntu w'Imana witwa Balamu. Akajua kama katika nchi yake mautawala wake kuna Balamu. Kandi ngo muri we
afite imbaraga zo kuvuma bigakunda ngo nuwahesheje umugisha akawuhabwa. Na huyu ni mtumishi wa Mungu, ni nabii wa Mungu. Akikubariki unabarikiwa, akikulani unalaaniwa. Aravuga ngo rero uru rugamba ntirukinsabye intwaro nyinshi n'abasirikare. Akapambano hainilombe jeshi mingi wala silaha nyingi. Urugamba rubaye urwo mu mwuka, ngomba kururwana mu mwuka. Hii inakuwa vita ya kiroho, ni ipigane kiroho. Ngo atuma abantu ngo atuma n'ibiguzi, atuma ibiguzi n'abatware baja kureba uyu mukozi w'Imana Balamu. Akatuma vifaa na vile ambavyo anaweza kumununua, pesa za kumpatia, akapatia na watu waende kumuona Balamu. Baragenda bageze kwa Balamu. Wakaenda, walipofika kwa Balamu, Balamu ngo arababwira ati muzukuri ndavuma bigakunda kandi nuwo mpesheje sabiye umugisha arawuhabwa. Balamu akawajibu hivi walipowapokea, hakika ninabariki au ninalaani na vinaitika. Atariko ngiruri haruzumpa izo mpano ntabwo ziva muri njewe, rero ni murara hangaha nje kubaza nyiri mpano. Lakini akawaambia hivi, ni yule ambaye ananipatia ile karama, mulale hapa kisha mimi niende nikamuulize kwanza. Baraharara, Balamu aragenda atangira gusenga. Wakaitika kulala hapo na kupanga, yeye Balamu akaenda kuomba Mungu. Wagisenga, Imana iramubwira ngo Balamu we. Baada alikuwa anakiomba Balamu, Mungu akamwambia, ewe Balamu, aba bantu baraya hangaha iwawe na abaki ni bande? Hawa watu ambao wanapanga hapa kwako ni watu wa aina gani? Imana tubabarira cyane. Mungu wa mbinguni, aba bantu baraya ha Balamu ni bande? Watu hao ambao umewapangisha Balamu ni wanani? Wiyerekezeho muri iki gitondo ubaza Imana ije ikakubaza ngo ese aba bantu mugendana, aba bantu muri mukwiranwa, aba bantu muvugana umunsi ku munsi, muvugana iki? Swali ni kwako asubuhi ya leo. Wale watu ambao unaketi nao, unazungumza nao, unaishi nao ni wanani? Balamu ngo aramubwira ngo, Balamu akamjibu hivi, aba ni abantu batumwe na Balaki. Hawa ni wajumbe wa kutoka Moabu, wametumwa na Balaki. Kandi ngo baje ngo wamefika kwangu, baje kunsaba ngo nje kubavumira buriya bwoko kuko ari bwinshi, ahari nashobora kuburwanya nkabutsinda nkabwirukana. Wamekuja kwangu, waliona lile kundi ambalo la taifa la Israeli, watu wengi wanakuja, wao wanapenda niende ni walaani kama inawezekana. Imana iramubwira ngo Balamu, Mungu akamwambia Balamu, uramenye ntujane nabo bantu, usiende wala usiambatane na hawa watu. Nduvu mu bwoko kuko n'ubwoko butavumika. Hii taifa la Israeli usilaumu wala usilawamu, kwa sababu ni taifa ambao wewe hauwezi kuwalaani. N'ubwoko bwahawe umugisha ntibuvumika. Ni taifa ambao limepata baraka, hauwezi kuwalaani, haitawezekana. Balamu ngo araza arababwira ba bantu basubirayo. Balamu akafika kwa wale watu, wale wajumbe, akamwambia muondoke mwende sasa murudi. Bakigera ku mwami, ngo umwami yibwira ko Balamu ashobora kuba yagaye ibiguzi. Wakati walifika na kufikisha habari kwa mfalme Balaki, akasema labda mwenzetu Balamu hakupenda pesa ambazo nimetuma kwake. Turashaka kuvuga imbaraga za Satani, uburyo zikoresha imbaraga mu buryo bwose kugira ngo igukure mu buntu bwayo. Tunasema gisi shetani hutumikisha nguvu zake ili atuondoshe katika neema ya Mungu. Balaki ngo yongera ibiguzi, yongera n'abatware barusha barya gukomera, ngo bana baruta n'ubwinshi, baruta barya bambere. Balaki akaongeza kiwango cha pesa na kuongeza tena idadi ya watu, wajumbe ambao tena na watuma kwa Balamu. Ngo arababwira ngo mugende mubwire Balamu ngo, enenda mukamwambie Balamu hivi, ntabananire mumuzane mumubwire ngo nzamukorera ibikomeye, nzamuha icubahiro, nzamukuza. Asiwashinde, mumwambie, muitikishe, aitika kikuja kwangu nitampatia cheo na nitamukuza. Ati kandi nica azansaba cyose mu gihugu nzakimuha, na kila jambo lolote ambalo atakaloliomba kwa utawala wangu nitampea. Baragenda babibwira Balamu umukozi w'Imana. Wakaenda pia wale wajumbe wakamwambia Balamu mtumishi wa Mungu. Aha niho imbaraga za Satani ziza zikura abantu b'Imana bari mu murimo kandi bakomeye. Hapo mahali hapo sasa ndipo shetani hutumia mbinu zake za kuondosha wale watumishi wa Mungu ambao walikuwa wakisimama imara kwa kazi ya Mungu. Igitutu kikabakoresha, ili ya pressure y'abantu bakomeye ikabakoresha, ikabakura mu bushake bw'Imana. Hii mabadiliko ambayo wanawaonesha na msukumo ya watu wakubwa, wakiwaonesha kama mkifanya hivi.
Balamu ngo bashitse arababwira ngo ntaho naja naho Balamu yampa ifeza n'izahabu ntaco nakora ntagiheshejwe n'Imana yanje. Balamu akawajibu wale wajumbe tena akamwambia, hakuna jambo lolote ninaloweza kutenda kama Mungu wangu hakuniruhusu ama aniambie. Hata nipatie pesa siweze kuitika, wala dhahabu zote anazokuwa nazo kwa nchi. Ariko Balamu nk'umuntu aravuga ati nanone nubwo Imana yabivuze ariko namwe nimwongere murara hangaha nongere nje gusenga mbaza Imana. Naye akawaambia kama mtu sasa, kageuka tena akakuwa kama mtu akamwambia, ninyi tena mupange hapa niende tena nimuulize Mungu wangu. Ariko Imana ntiyari yahindutse ku ijambo yari kiri yayindi. Lakini Mungu hajabadilika kwa neno lake, angali Mungu yule yule. Kandi buriya hari abantu baza basenga bagira amahirwe, ushobora kuja kubaza Imana itaje ryawe icumweru kigashira, umwaka ugashira, amezi agashira utarasubizwa. Kuna waheri ambao wanaweza kwenda kuomba Mungu, unalewa hitaji yako, juma inaisha, juma mbili zinaisha, hata mwezi inaisha, siku kaza wakaza zinaisha. Ariko Balamu ngo aragenda asubira kuja kwinginga Imana, kandi Imana yaramubwiye ngo buriya bwoko ntibuvumika. Lakini Balamu akaenda tena mbele za Mungu na kuanza kumsihi. Na japokuwa Mungu alimwambia hii taifa hawezi ukalilaani. Amaze kugera imbere y'Imana ngo Imana ntiyamubwiye ko yararakiye ibyo bintu, ariko iramubwira ngo ubwo babantu bongeye kuza, Balamu ndakwemereye jana nabo, ariko uzaje uvuga ico nkubwiye kuvuga. Mungu akamwambia Balamu, ingalao hautamani sana pesa, lakini ninaona tu umeitika tena hawa watu, ninakuruhusu wende nao, lakini neno ambao utalisema ni lile ambao nitatia kinywani mwako. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mu gitondo Balamu yamahaguruka afata indogobe yiwe ayishira ku matandiko. Asubuhi akakamata punda wake akamtandika, pia akasimama akaenda. Ni nguko twavuga mu gitondo umuntu yoza imodoka yiwe afite urugenzi arayikontorora ayishira mu muhanda. Ni kama vile tunaweza kusema kwa leo mtu iko na gari yake, anaangalia gari, anaichunguza, anaona kama gari ni zima, basi anawakisha mara moja wanaenda. Balamu ngo afata inzira akigenda. Balamu wakati alichukua safari yake akianza kwenda, uburakari bw'Imana ngo bukongezwa nuko Balamu ahagurutse agiye. Mungu sasa naye akakasirika kuona gisi Balamu anasimama pamoja na ile kunda naenda. Nawe ushobora kwibaza, nanje nshobora kwibaza, dushobora kwibaza ati se Balamu ku Imana yari yamubwiye ngo ntugira huja, ubwo yari ahagurukijwe n'iki kugenda? Basi wewe na mimi tunaweza kuziswali. Mungu alimwambia Balamu asiende, lakini leo Balamu tena nasimama anawenda wa kwa nini? Agiye kuvuma ubwoko bw'Imana kandi Imana yamubwiye ngo n'ubwoko butavumika. Je, anaenda kulaani taifa la Mungu, na Mungu alimwambia ili taifa haliwezi ukalilaani. Ikindi kandi ushobora gutekereza, nanje natekereje, ese ko yaragiye kuvuma ubwoko bw'Imana, ubwoko bwa Isirayeli bwibere mu mahema, ayo makuru barayafite? Swali lingine ama mawazo mengine ambao unaweza kutekeleza, alienda kulaani hao watu, walikuwa tu wanaishi kwenye hema. Je, alikuwa anajua kama wanaishi kwa hema hizo? Bafite makuru ko Balaki ahayatanga ibiguzi akongera kisubiriza. Wanajua kwamba Balaki anapana mali na pesa na anarudilia tena kupana zingine. Bafite makuru ko yaguhagurukije abami bakomeye kugira ngo ubwoko bw'Imana buvumwe. Je, amesimamisha wale watawala wakubwa kwake ili taifa la Mungu liweze kulaaniwa? Bene datangiza ngo mbabwire muri iki gitondo, kugeza n'uyu munsi Satani ko aratanga ibiguzi umunsi ku munsi kugira ngo ubwoko bw'Imana butandukanwe nayo. Hata leo Shetani usimama upana mali na pesa ili aweze kununua taifa la Mungu. Kandi kuva ico gihe kugeza n'uyu munsi daimon wo wakoraga ibyo n'uyu munsi ntarasaza aracahari. Tangu hiyo wakati ule pepo ambaye alikuwa anatumika hiyo wakati, na leo hajazeeka angara anatumika na angali na nguvu. Bisavye rero kuba maso no kumenya inzira tuhayeduha ni inzira Imana ishaka. Kwa leo sasa kinachotubidi ni kuwa macho, tujue je, safari yetu ambayo tunaishika ile ambayo Mungu anapenda. Balamu ngo aragenda ageze mu nzira. Balamu aliposhika safari yake akifika huko njiani, ngo ahura na malaika w'Imana mu nzira. Akakutana na malaika wa Mungu njiani. Mu yandi magambo ahura na Yesu mu nzira. Kwa maneno mengine tunaweza kusema kama alikutanana na Yesu njiani. Na Paulo nawe yahuye nawe aja mu nzira ya Damasco. Mnajua kama na Paulo naye katika njia ya kwenda Damasco alikutanana na Yesu.
kandi buriya hari igihe Imana ishobora kureba urugenzi urimo. Kuna mara Mungu anaangalia safari ambapo tunaenda. Imana ikarukwangira ikarukubuza itavuganye nawe kandi itanakwiyeretse. Na Mungu anakukataza hiyo njia na Mungu hajajifunua kwako na hakukuambia kitu. Kubera ko Imana yabonye nta nyungu zayo zirimo, nta n'icubahiro cayo kirimo. Kuona Mungu haone faida yake wala heshima yake hapo katika hiyo safari. Ikakubuza ugo rugenzi wari ufite nizo mbaraga zayo warushoye ikabiburizamo. Na Mungu usisimamishe hiyo safari ngala nguvu zote ambazo umetia ndani kwa kwenda. Niyo mpamvu zureba abantu benshi, ndio maana unaona watu wengi acururiza agahombera abandi bacuruza bakunguka. Mfanya biashara yeye huomba mahali ambapo wengine hufaidika. Agacuruza agahomba abandi bakunguka. Yeye huleta biashara yake na yeye anahomba ile biashara, lakini wengine mahali hapo tu wengine wanafaidika. Imana ikakubuza ico kintu muziye mpamvu ibibona ko, na Mungu anakukataza hiyo kitu kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anaona yeye peke. Ejo ushobora kugenda nk'abandi ukaja kurangura mu Bushinwa, ukaja kurangura Dubai cyangwa Turkiya, na wewe unaweza kwenda kama mfanya biashara Turkiya na mengine fasi zingine. Ubukristo bwawe bukagenda bugasigarayo ukagaruka Imana Na itakigufi. Ukristo wako na imani yako inaishia huko, unarudi tu ukiwa tena hauna tena ile imani. Imana igahitamo ko uguma huri kuko iracagufite. Mungu huamua wewe ubaki tu pale kwa sababu angali na mpango na wewe. Ugasengera promotion, Mana nzamura mu kazi, Mana nzamura mu kazi. Unaombea kazi, Mungu nipatishe ngazi za kazi, naomba. Imana ikabona nuja mu manama n'ibindi izakubura. Mungu anaona ukienda katika safari za mashauri makubwa ya kazi, Mungu atakukosa. Imana igahitamwo ko biguma gutyo kuko yonyine igira ukwizitujera. Mungu anaamua ubaki hivyo kwa sababu ni yeye anajua gisi anatutunza. Imana itubabarire. Mungu wa mbinguni atuhurumie. Balamu yutwavuze, Balamu ambaye tumemsema, yari ku ndogobe ngo ayicayeho ahayagenda. Alikuwa kwenye punda wake tayari amemwandaa vizuri akianza safari akienda. Indogobe ngo itangira gukubitwa muri yanzira, Balamu arayikubita. Punda akaanza kupigwa fimbo na Balamu akaanza kupiga ule punda wake. Kandi gitangaza caraho, indogobe yararebaga ikabona ibiri imbere ariko Balamu ntiyabona. Ajabu ni kwamba punda yeye alikuwa na macho anaona, lakini Balamu yeye hakuwa naona. Balamu ngo atangira gukubita ya ndogobe. Balamu akaanza kumpiga punda wake. Ica hirya arayikubita, ica hino arayikubita. Punda akakataa kwenda katika ile njia, akapita pembeni. Balamu akaipiga fimbo akamrudisha. Indogobe ngo imaze kubura ukigira iravuga tukwangeze. Punda wakati aliona anashindwa kabisa na la kufanya, akalala chini. Ngo iryama hasi igihese Balamu. Na punda akaitika kulala chini na angali anamubeba Balamu. Ya ndogobe, huyu punda, ngo ihabwa ururimi rwo kuvuga. Na Mungu akampa ulimi wa kusema, kafungua kinywa chake. Ndivyo tumesoma. Ngo ihabwa ururimi ihindukirana Balamu, ngo iramubwira ngo wa mugabo we. Na punda akamgeukia Balamu akamwambia, bwana wangu. Kandi nico gitangaza, gusubizanya n'ikintu cy'igitangaza kidasanzwe kivuga, ariko ugasubizanya naco hari ibiba bihaye bigukoresha bitakiri wowe. Hapo ni ajabu kubwa sana kuona unaanza kuzungumza na kitu ambacho akisema, lakini wewe unaanza kuzungumza nacho. Waramubwira, indogobe ibwira Balamu, tese wa mugabo we, simpora nguheka. Punda akamwambia, bwana wangu, mbona kila siku ninakubeba? Sindi indogobe yawe ihori kujana iyo ushaka. Si mimi si ni punda wako ambaye ninakubeba nafasi yoyote ambapo napenda kuelekea. Niye handi wigeze umbwira ngo tujane sinkugezeyo? Mahali gani ambapo niniambia twende sikukufikisha hiyo mahali? None uranziziki kurankubitira iki gutyo? Kwa leo sasa kwa nini unanipiga hivi mara 3? Ni umuntu atekereza akavuga ngo Balamu yari igitangaza. Hapa ndipo inawaza kama mtu. Balamu ilikuwa ni ajabu sasa kwake. Balamu ntiyigeze yikanga ko abonye ko yumvise ibidasanzwe. Balamu hakushituka sema hii ni ajabu ambayo inatokea. Nubwo yari muri uru rugendo, Balamu ntiyigeze yikanga ko indogobe ihaye ivuga idasanzwe ivuga. Balamu hakushituka kuona punda wake anasema na punda hakukuwa anasema na yeye. Ndagira ngo nkubwire ngo mu rugendo tuba turimo go kuja mu ijuru.
Nikwambie katika hii msafara wa kwenda mbinguni, nuhura n'ibidasanzwe niwumva ibidasanzwe muri urwo rugendo, ukikutanana na mambo ambayo si ya kawaida au ukikutanana na maneno ambayo si ya kawaida katika hii safari, uzubaza Imana yawe ngo ese Mana uru rugendo na amahoro. Unamuuliza Mungu wako, je, hii safari ni amani? Uru rugendo ndimwe mpaye ngenda na amahoro? Hii safari ambapo ninaenda, je, ni amani Mungu, niendelee? Balamu yari kwibuka akabaza Imana yiwe, tese ibi bintu biragenda? Balamu angelikumbuka pale, angelikuwa na moyo wa kukumbuka, muulize Mungu. Ariko Balamu yaratangaje ngo yabwiye ya ndogobe ati, kilicho nishangaza ni kwamba Balamu alimwambia punda wake, ngukubitira kuko unsuzuguye unaniwe kunjana iyonja. Ninakupiga kwa sababu umenizarau, haunifikishe mahala ambapo niko na kwenda. Kandi nuko mbuzi inkote yanje mba ngusogose ugapfa wandogobewe. Ninakosa upanga wangu hapa, ningekukata na kumaliza na kuua wewe. Balamu ngo akiyabwira ya ndogobe ayo magambo, Balamu wakati alikuwa angana naongea na upunda, malaika w'Uwiteka ngo Imana ifungura maso ya Balamu. Malaika wa Bwana ndipo sasa akafungua macho ya Balamu, naye ngo abona malaika w'Uwiteka ahagaze imbere yiwe yomoye inkota. Akaona malaika wa Bwana anasimama mbele zake akiwa na upanga wake mkali tayari. Balamu ngo yikubita hasi yubamye. Balamu hapo ndipo kaanguka kifudifudi chini. Ntiyari yigeze abona ibyari imbere, ntiyari yigeze abona ikibazo ca ya ndogobe, ariko ngo abone malaika ngo yikubita hasi yubamye. Hakukuwa naona kitu mbele zake isipokuwa tu alimpiga tu akaanguka chini mbele kifudifudi. Akicubamye, akiryamye harya aryamye, wakati tu alikuwa angana hapo chini, malaika w'Uwiteka ngo amubwira ijambo. Malaika wa Bwana akamwambia hii neno. Aramubwira ngo Balamu we, akamwambia Balamu, iyi ndogobe itaza kwitanga ngo ikebereze nitange, kama punda angelipita pembeni anarudi alikuwa ananikwepa, simba nabuze kuyikiza nkakwica we Balamu gapfa. Ningeweza kuokoa huyu punda, lakini wewe Balamu ningelikuua. Imana itubabarire. Mungu wa mbinguni atuhurumie. Ariko noneho muri iki gitondo umva amagambo nkuzaniye. Lakini asubuhi ya leo sikia maneno ambayo nakuletea. Umva message nkuzaniye muri iki gitondo Balamu. Sikia ujumbe ambao nakuletea wewe Balamu. Zanwe no kugutangira. Ninakuja kukuzuia. Zanwe no kugutangira. Ninakuja kukuzuia. Imana ishimwe cyane. Amena. Zanwe no kugutangira muri iki gitondo. Ninakuja kukuzuia kwa asubuhi ya leo. Muri iki gitondo bene data, ndugu, asubuhi ya leo tuje kubabwira ngo inzira zose ushobora kuba waranyuzemo zidakwiriye, uyu munsi tuzanwe no kukubwira ngo turagutangiriye, hagarikiraho. Tunakuja kukuambia njia zozote ambao umeziendea. Leo asubuhi tunakuja kukuambia, hebu simamia pale, usiendelee. Malaika ngo aramubwira ngo Balamu, Malaika akamwambia Balamu, iyo nzira urimo irajana kurimbuka, irajana mu rupfu. Njia ambayo unayoiendea ni njia ya kuangamia. None nzanye message ivuga ngo nje kugutangira, uhagararira aho ngaho ntukomeze. Ninakuja na ujumbe wa kukuambia, simamia hapo, usiendelee. Impamvu yatumye Imana iza kumutangira nuko Balamu yari yagiye kubwe ntiyajana n'Imana, agenda kubw'inyungu z'ibiguzi kuja kuvuma ubwoko bw'Imana butavumika. Kwa nini Balamu alienda? Alienda kwa sababu ya zile pesa ambazo amepewa, na akaamua kwenda kulaani taifa la Mungu ambao haliweze kulaaniwa. Zanwe no kugutangira Balamu kuko iyo nzira urimo iganisha kurimbuka. Ninakuja Balamu kukuarifu ya kwamba hii njia ni kwa kwenda kwa upotofu na kuangamia. Ndagira ngo nkubwire ko nawe nubwigwa kuri mu nzira idakwiriye. Na wewe kama wanakuambia kama uko katika njia ambayo si nzuri, ubu nyine biratandukanye iyo umuntu abwira undi ngo uri mu bidatunganye, uri mu nzira udakwiriye. Kwa leo ni tofauti kabisa. Ukiambia mtu hizi njia ambazo unazipitia si nzuri, ugira ikibazo ndetse ukagira n'ikibazo nawe akumva ko wari wewe mukaremana urubanza kuko wamubwiye ngo uri mu bidakwiriye. Ule mtu kimwarifu vile anakuona kama wewe ni adui wake, hata kuingia katika mahakama mnaweza kwenda. Ariko Balamu ngo bakimubwira ngo uri mu nzira udakwiriye, nje kukubwira ngo garuka va muri iyo nzira.
Lakini Balaamu wakati alipata ile shauri na kumwambia hii njia ni njia ya upotovu, usiendelee, utaenda kuangamia. Balaamu yarashimishije cyane, aravuga ngo ubwo menye kwiyinzira ari inzira idakwiriye, nemerera subireyo. Balaamu akanifurahisha sana, akamjibu malaika hivi unaona kama njia haistahili, uniruhusu nirudi sasa. Nemerera subireyo, nemerera mve muri iyi nzira subireyo. Uniruhusu, unikubali nirudie, niache tena hii njia. Nico umuntu ngo ari mu bidakwiriye ntaca bugufi ngo abwire Imana ngo nemerera nsubireyo. Hiyo ndio shida ya watu wa leo. Mtu kimwambia hivyo haweze kunyenyekea na kuambia acha nirudie nyuma. Ariko Balaamu we aravuga ngo ubwo menye ko ari inzira iteza ikibazo, ari inzira ijana kurimbuka, nemerera noneho subireyo. Lakini Balaamu yeye wakati alijua kama hii njia ni kwenda kwa kuangamia, akamwambia uniruhusu, unikubali nirudi. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Nubwirwa kuri mu kibazo, nubwirwa ko wayoze inzira. Mtu akikwambia, ukipata hiyo neema wakikuarifu, tayari umepotea njia, hapo wewe uanze kurudi. Uzubwira Imana yawe ngo Mana, nimba hari ico shobora kuba narataye, nemerera nsubireyo. Unamwambia Mungu, kama nimekosea fasi fulani, Mungu nikubali nirudi. Malaika w'Uwiteka ngo abwira Balaamu ngo, malaika wa Bwana akamwambia Balaamu hivi, oya ntusubirayo, hari ikindi kizame kimwe nkigukoresha. Hautarudi, ninaenda kukupatia mtihani mwingine mmoja ambao utafanya. Emera rero noneho tujane kandi uzaza uvuga ibyo nkubwiye kuvuga. Unikubali sasa, niende pamoja na wewe, na lile ambalo nitakwambia kusema ndilo utasema. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Uzaza uvuga ibyo Imana ikubwiye kuvuga. Unasema yale ambayo Mungu anakuambia kusema, ndiyo utakiri. Abantu bunyine ntibagitekereza cyangwa ngo bategereze kubwira Imana ngo mbwira ico ushaka ngikore. Watu wa leo hawaweze kukaiti na kuambia Mungu, unapenda mapenzi yako, ndiyo tufanye. Abantu bakora ibyo bumva, bakavuga ibyo bumva, bakagenda uko bumva. Watu wanatembea gisi wanapenda, wanasema gisi wanapenda, wanakwenda gisi wanaenda. Ariko byaba byiza usabye Imana ngo, ingelikuwa heri umuulize Mungu, Mana ureke nzaza mvuga ico ushaka ko mvuga. Mungu uwe unanikubali niseme lile ambao unapenda niseme. Ijambo ry'Imana hariya ryakomeje riratubwira ngo amaze kumwemerera ngo barareka Balaamu aragenda. Neno la Mungu limeendelea kusema wakati alikubali hayo, Mungu akamkubali, twende sasa. Nasomye amagambo ndatangara ngo Balaki akimenya ko Balaamu yaje. Balaki wakati tu alijua kama Balaamu amesimama, amekuja, anezezwa no kuja kumutega, ariko aje kumutegesha aya magambo. Alifurahi sana kwenda kumulaki, na kwa kumulaki akampelekea haya maneno. Wasome kuri 37 aho twasomye ukomeje 37 hiyo verse yake unashuka sasa, unaendelea. Balaki ngo araza abwira Balaamu ngo Balaki akamwambia Balaamu hivi, uzi ukuntu nagutumiye agatitibiranyo. Unajua gisi nimekualika na wajumbe nikiwatuma kwa haraka au kwa mfululizo. Uzi nagutumiye agatitibiranyo. Unajua gisi nimekutumia wajumbe kwa mfululizo. Uzi imbaraga nakoresheje kugira ngo Balaamu uze. Unajua nguvu ambazo nimezitumikisha ili wewe Balaamu uje. Aramubwira ngo Balaamu, ndabizi n'ukuri ntuba waje. Akamwambia hakika nilikuwa najua kama haungeliweza. Ariko hari imbaraga nakoresheje, hari imbaraga nakoresheje kugira nguvu ambazo nimetumikisha ili ukuje. Ndagira ngo mbabwire Satani hari imbaraga yashoye zikomeye. Niwaambie hakika kuna nguvu ambazo shetani anatumikisha mfululizo. Hari imbaraga Satani akoresha zikomeye kugira ngo agukure mu bushake bw'Imana. Na hizo nguvu za shetani ambazo nazo zitumikisha kwa mfululizo ili akutoshe katika neema ya Mungu. Balaki ngo abwira Balaamu atariko uziko ukina. Balaki akamwambia Balaamu, unajua gisi utacheza. Uza abantu nakujije nkabaheza icubahiro. Unajua ni watu wangapi ambao nimewapatia heshima na kuwakuza kwa nchi yangu. Uza abantu nakuye hasi mu bucakara nkabazamura nkabarenzi ya hejuru. Unajua ni watu wangapi niliowatosha katika mavumbi na unyonge nikawapandisha wakapata cheo. None ko ndaguhamagara ngo ngwino ukigira nabi. Sasa wewe ninakuita na ninakubembeleza wakati lakini haupende kunisikia.
Satani ni kwihenda abantu kugeza izi saha. Shetani ndivyo vile anatumia kwa kudanganya watu. Izikoresha imbaraga zikomeye. Shetani hutumikisha nguvu nyingi sana. Ikakubwira ko izakugira igitangaza muri iyi si. Na anakuambia nitakufanya mtu wa ajabu kwa dunia hii. Ikakubwira ko izakuzamura ikagukura mu bukene ikagushira hejuru. Anakuambia nakutosha katika maisha ya unyonge na umaskini nikupandishe nikupe pesa mingi. Ikakwizeza ibitangaza kuko ibyo byose Satani na anakuaminisha ya kwamba nina mengi ambayo nitakupatia. Imani tubabarire cyane. Mungu wa mbinguni atuhurumie. Hizo ni imbaraga Satani akoresha umunsi ku munsi. Hizo ndizo nguvu za Shetani na ndiyo mbino anatumikisha siku kwa siku. Abwira Balamu, Balaki abwira Balamu ngo ariko uzi imbaraga nakoresheje kugira ngo ubugeze aha. Balaki akamwambia Balamu, unajua nguvu ambazo nimezitumikisha ili ufike mahali hapa. Uzi nibitangaza nagukorera kubugeze aha nkakuzamura nkaguha icubahiro. Unajua na maajabu ambayo ninaweza kuyatenda kwako ili nikupatie heshima. Ariko nzanezezwa cyane n'ijambo Balamu yamusubije ahangaha. Hapo tena kuna neno ya kufurahisha ambayo Balamu alimujibu. Balamu yaramushubije aramubwira ngo noneho ngaho naje nahageze. Kamwambia tayari nimekuja na nimefika hapa. Ariko nta na kimwe nshobora kuvuga ntakivugishijwe n'Imana yanje. Lakini hakuna neno ambalo ninaweza kusema bila kuruhusiwa na Mungu wangu. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ntacho nshobora kuvuga na kimwe ntagihawe n'Imana. Siweze kusema lolote kama Mungu haniitikie. Ubushize hari aho twari turi batubwira ijambo ry'Imana. Kuna mahali ambapo tulikusanyika ukasema neno la Mungu. Numva ijambo rimwe bavuze. Nikasikia neno ambalo limenijenga hiyo siku. Umukozi w'Imana uwo munsi aratubwira ngo muri iyi si. Akasema katika dunia hii. Ngo umuntu wa mbere ugutinya. Mtu wa kwanza wa kuogopa. Ngo nuwo wananiye wewe. Ni yule mtu wewe binafsi ambaye umemshinda. Umuntu wananiye ahora gutinya. Yule mtu kila siku kuogopa. Umuntu washoye imbaraga ziwe zose kugira ngo akunanize agukure mu buntu bw'Imana. Yule mtu ambaye ametumia mbino zake zote ili aweze kukutosha katika neema ya Mungu. Uwo muntu ukamunanira uhora ni gicucu agenda ni gicucu kubwawe. Yule mtu huenda na kivuli na kuona kama wewe umemshinda. Aya magambo Balamu haya maneno ambayo ameyasema. Yananiye Balaki. Amemshinda mfalme Balaki. Kandi Balaki nta mbaraga atakoresheje. Na Balaki mfalme hakuna nguvu ambazo hakuweza kutumikisha. Na butunzi atashoye kugira ngo Balamu. Hakuna mali yoyote ambayo hakuweza kutumikisha ili aweze kumshinda Balamu. Ave mu nzira akora iby'ubushake bwe. Ili Balamu afanye mapenzi yake Balaki. Ariko Balamu yaramubwiye ngo noneho ngaho naje ndahageze. Balamu akamwambia tayari nimefika sasa niko hapa. Nzaja nkora icyo Imana imbwiye gukora. Nitatenda lile tendo lolote ambalo Mungu ataniambia kufanya. Nzaja mvuga icyo Imana imbwiye kuvuga. Nitasema neno ambalo Mungu atatia kwa ulimi wangu kwa kusema. Balamu ngo baramujana. Balamu akamchukua. Bamwereka ubwoko bwa Isiraheli aho buganditse. Akamuonesha sasa mahali ambapo taifa la Israeli lilikuwa linapanga. Ngo hari mu kibaya nkari ya hepfo. Ilikuwa kwenye bonde chini wako wanaangalia bonde. Ngo barabwitegera barabureba neza. Wao wakaiangalia kwa sababu walikuwa kwenye mlima wakaiangalia vizuri kisi wanapanga. Kandi ubwoko bw'Imana nta namakuru bwari bufite kwizo ngamba zose ziyazicuka. Na taifa la Israeli halikuwa linajua hizo mbino zote ambazo mfalme anatumikisha. Ariko bwari bwibereye mu mahoro y'Imana. Wao walikuwa katika amani ya Mungu. Warahaguruka Balamu ngo reka vumire Balaki ubwoko bw'Imana. Balamu akasimama eti acha sasa ni walaumu ile taifa la Mungu. Balamu ngo agahaguruka ngo aho kubuvuma akabuhesha umugisha. Balamu wakati wote alisimama kusema maneno ya kulaana katokisha maneno ya baraka. Aho kuvuma ubwoko bw'Imana ngo akabuhesha umugisha. Kuliko kuwalaani anawabariki. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Aho kubuvuma ngo akabuhesha umugisha. Kuliko kuwalaani anaanza wabariki. Balaki ngo arahindukira abwira Balamu ngo ese ukuni gute ungize. Balaki akamgeukia sasa Balamu. Unanifanya namna gani? Niko kumubwira ati ibintu nashoye bingana gutya nibyo nakwijeje ukabuhaye umpe mukira bigeza aha. Kamwambia yote nguvu zote na mali zote ambazo nimeziweka. Mbona unanifadhaisha sana? Balamu ngo aramubwira ngo. Balamu akamwambia hivi. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Aramubwira ngo
Si mimi ninasema, ni Baba anasema ndani mwangu. Si njyewe urimuvuga ariko ni data wayuvugira muri njyewe. Ni data wayuvugira muri njyewe ibi mbaye mvuga. Ni Baba ambaye anasema haya ninayoyasema. Twogira ngo Imana izituvugisha tuvuga iby'Imana ishaka kuvuga. Tukiacha tuseme yale ambayo Mungu anapenda kusema kupitia sisi, ibintu bizohinduka. Mambo yanaweza kubadilika. Balamu ngwaka aho kuva mu bwoko bw'Imana akabuhesha umugisha. Kuliko kulaani taifa la Mungu alikuwa na wabariki. Balamu ngo araruhara ahindukira na Balaki ngo aramubwira ngo. Balaki akamgeukia Balamu na kumwambia, uko mbonye buno bwoko bumeze, gisi mimi ninaona sasa hili taifa, icamba nanje nkazapfa urupfu rwabo. Ingelikuwa na mimi heri nife kifo kama wao. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Icamba ngapfa urupfu rw'abariya. Ingelikuwa heri na mimi nife kama wao. Kandi ngo n'iherezo ryanje rikaba nk'iryabo. Na mwisho wangu uwe mwisho kama wao. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Turarinzwe nimba turi mu bushake bw'Imana. Tunalindwa na tunachungwa kama tuko katika mapenzi ya Mungu. Turarinzwe nimba tutarateshutse inzira. Kama tukupotea njia tungali tunalindwa. Turarinzwe nimba tukiri mu bushake bw'Imana yaduhamagariye. Tungali tunalindwa kama tungali katika mapenzi ya Mungu ambaye ametuita. Nubwo Satani hayashora imbaraga z'uburyo bwose, ngalau Shetani anatumikisha mbino zake zote, ariko nitubwirwa ko hari ico twateshutseho, lakini kama tunapewa shauri kama kuna nafasi ambapo tumekosea, tuzatugira umutima wo guhindukira no kubaza Imana ngo ese urashaka iki ku buzima bwawe. Tuwe na moyo wa kunyenyekea na kumwambia Mungu nifanye nini Mungu. Turangije tubabwira ngo ico ushobora kuba warakoze cyose. Ndio tunamalizia tukiwaambia kila tendo lolote ambalo umelitenda. Tuzanwe no kukubwira ngo uyu munsi muri iki gitondo cyangwa muri aya manywa hagarariraho. Tunakuja kukuambia kwa asubuhi ya leo ama kwa mchana wa leo usimamie hapo, usiendelee. Yesu Kristo aracari ku ntebe y'imbabazi. Ntacyo wakoze kirenze imbabazi z'Imana. Yesu Kristo angali kwa kiti cha rehema. Hakuna tendo lolote ambalo umetenda zaidi ya neema ya Mungu. Imana irabishoboye none kuzageza umunsi wa nyuma ishuruki. Mungu angali na ile uwezo tangu leo hadi siku ya mwisho atakapofunga mlango. Turacari mu mwanya w'imbabazi kandi ntaco dushobora tojwe n'imbaraga zi. Tungali kwenye neema ya Mungu na hakuna lile ambalo tunaweza bila kuwezeshwa na Mungu. Kandi imbaraga za Satani n'umurengera yashoye imbaraga uburyo bwose bushoboka, ashora n'ibintu na nguvu za Shetani ni nguvu nyingi kushinda kawaida yetu, na ametia nguvu nyingi na ametia hata pesa nyingi ndani. Ariko kubera ko turi abanyantegenke ntaco dushoboye, dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Kwa sababu sisi ni wadhaifu, hatuwezi lolote, lakini ni Kristo ni yeye anatupatia nguvu. Rero nimba wifuza izo mbaraga, kama unahitaji zile nguvu, nimba wifuza guhabwa izo mbaraga guhangana n'intwaro z'umwanzi Satani, kama unapenda kupata hizo nguvu ili uweze kushindana na nguvu za ibilisi, mwene data ati wabishobora wenyine. Ndugu yangu, ninakuarifu leo hauwezi kuweza peke yako. Ariko Imana irahari kandi iziduha imbaraga umunsi ku munsi. Lakini Mungu angali na yupo ambaye anatupatia nguvu siku kwa siku. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Amen. Mungu atusaidie na Mungu atutendee mema. Amen. Nanone turava hasi dusenga Imana dusaba guhabwa izo mbaraga kugira ngo duhangane n'ibibazo bya Satani. Basi tutasimama so